na wole be ni nyewole go dama gere da mo ke jara na ju ko shi ageri kori na ke imwe ni adona le ko shi ageri kori na ke imwe ni adomo wole da ta mo giara na go Osenetai the county Narok ko ya ni Ledama Olekina to go la shumba the distinguished senator Ledama Olekina na ni nyapa prefect the senior prefect leni wijuishini musiki andai we ni kijo dining hall senior prefect kwa kolona bona goro lenga mo kanwa po ya top layer mayula na ponani jubege njole kai kijana ya keje ajo sina lope ila itire na amitiki top layer kake najo kai tala ko kwa kolona ewo pe lo tu adole ndo ni kijo news now tiki RTV amuna nwa ba senior prefect in charge of entertainment na big escape from Sobibo and Abasendama na escape from Sobibo karibu wale mheshimiwa senator ashole TBT Adamo mwalimu Luji Arab Soy Elijah Kipilo Arab Soy ati form 2 yes na dumonya na speech nejo oraibende na dumonya nejo today I want to promote a student to a senior prefect. Yeah. Ledama Olekina. Yes. Yeah. Nikingati. Wale lobayan, wale neti jamu yana kai. Amen. Ai woshe ngoromba gene. Wale lo. La yamo na no no no. Very good. Yeah. Because he saw something in me. Very kore. No like from that moment. Amwene sema na ajajo rishiri kore na ingwene. Ningwena and Abdul. Yes. So when at TBT Thursday, I remember that and I agree with you. Wow. That is the truth. I don't know why. Yes, that's why. Emiola jo kenjo yangarna na jo states. Yes. Mesha mabasa. Na Allah America. Allah. Where the school Ejaba state. Allah. Eji na de la Saudi eji uhuru ndege. Eji geti ngalo ninyo enteke dela lonyo dela la America. Amadi ya ngana uye. Ore we na riga na jor masani na do. Tio. Okay? Na manje na ndo na meago my friend. Amo apiko siliki eneti yankai. Na pick oloshodo koya. Tosha. Kuna kitu kingine? Eba gine garano wanaka ingasia njara jukeni ngito base teidi alona ijuga bali gina jana base edi ngoroki olomon amwetu kurora da yo mheshimiwa the hot podium na mheshimiwa utatoa kitu kule namba ni na 000 na weke ya kutoa kwa sababu niko na fulisa mimi hata mheshimiwa kwa simu yangu nditole aya kada ngoroki olomon ijuga kilo twala mo na bo megera ni mheshimiwa itayutogia na hata shomaga mimi nyina gamo ayulo najua kuna vile na mkana mheshimiwa pole na mambo inakuwa sawa. Sawa. Na kwanza kuna gari nimeona hapo nje itaingia mpaka kwa nyumba. Mara wasiwasi. Hiyo gari ni nzuri sana. Yes. Nikiingia hivi nikae nasikia usingizi na kuja free bila kuitwa. Na hii maswali ya leo ni najua hiki ilikuwa mheshimiwa wangu. Kage ninajiswali na ilikuwa na labaje. Na sida na sawa. Okay, sure. Na kajoka yuningi na swali ya tunitujunga. Aigilikuwa na yo kaida abaidi na ijogi tulo paru burush keta la kipe milo arashwa ya kipe milo mheshimiwa hepadi arashwa kanyona shabana shumuru. Ale abalona wala na moyo na corona. Na akiti. Ndio. Ayo na ndio na sai. Wala ba Tanzania. Wala ba shukunye. Kaje ndalinginde aja. Ndalinginde mwana udo. Wala ba Tomonari. Kile 19. Shoma ba 19. Wale 19th. Kayo ni wana shomo. Wale 20th kayo ni wana shomo America. Ashu Mauritius. Na jalo hospitali. Na ila wakati ni dol TV na long ati bunge. Kada ba shiria ni kila ime na long. Kairo shield to low. Na wujo kala ashal. Na wale wale sabaran kai. Wale na Terishata. Isolation nati isolation. Na bonga ba muyene corona. Kaga shugo yanka yana shi sabu kamu aishu yana wala. Na wana wale niare. Ato shoko olwanyi tuligenda. Na joki tafadhali tabaligega mukamui.
matumuke wa more na muyan maisi na lwa shura kilona ne akora bana da Terishata amore ndo ni tumta nan ne asabata malaj amo karade tungani kesaba dolda na ore lesesen ke ana shallu ne kaja na ayola dito ngana rojo melimo shola ko ni emo ka ke kira tungana ne iriwa baye irawa apology na gora apology te kingereza na pa Miss White na njere igrani ngokino omba na ri absolutely 100% ne ako ne de jogi na ako le tasadi ako ti na council of elders le ODM me normal no mene do menina ore do respect kai ore ba ye do te ke ki council of elders na mighty apa engelale ne gelu ne ba yenni lankanyit na lo papa etilo lonchoe etilo lo karia ba yenni lo masa na kanyit kulo yenni ne au maluto ajor ba yenni nyo de ODM okay metis mi ndo gitu shul siasa bora ba bora yenni shumeni weji na lo masa na kayudi nyaba wori na reshata kayudi abana garudu armasa poke idi de lungana la yola jola ri ko lo masa kwanza niende mela kwa niki nyeni weji ana lolo kudate del MCA kudate na de besho musi nyeni weji naona amade la ko glikio la jola masa neti ni weji amade glikio lolo di lolo nga idi la ba yana shilo da na ji ambata de sankale primary school weji nga team me team de lungwa na le majimoto kiyu ke na uri petition masai ne ngasa pala na sia yon party wala mayone wala lolo ne de la me ke de ngala ba yan sapu rusha ana ina chairman wa the county government and the county council le moriaso na ni wujja ke alalatia kiyu ke ne ke agondo ngabo woyye mi to ge sho siasa lotu awori yo uri ne me ni ngoro ndamuno kage ma pa ni ngodi wujji nebo mi ago ko ngani jol ngani na ore nda muno nono na ene wuje ge gra ipari sho moto ni ngoldo ngana ka more shi bo sukul ore digi ngerisho ore dogri kumo na igeri na research igeri ne jere jaballa ngania nani ina belo bidinyo injiriani asho na be igeri mbukui amunda muno do ngana kumo ke awoni tinilo na jindo le dogi nemmen ni jolo ba yene da ko diki unique mi wujni amana diki asana wana na ka yuwa kana ka dole ma sai po kinne ponu amu me sha de lugunya na bangen no me sha ga saba inta shet ni wujni ki jogi ni apa yele me wangene na ko mi do ki hapi ko ngana ndo ne meta ore lo ba yene na lor ma sai ore di ODM ne empathy okay ore ko lona ba yene lor ma sai lan kanje na ma nyeta ba yene ma nyeta lo papa ara din kala kutitik ma nyeta mi ndo kia bunwa na ngani no do kitin yela jo etido na dola na no you know na kema bulen diniki agwan ka jina rizama you know that's total nonsense ba gide jona ke kollega rongana ki tolo to Osenetai yamo no I deba de ina ni mi ndo kia shuko kamu ya bena lona de jo I was not there but no na show ya apology Tonungo, we're no long, my friend, no matter open. Saitoti laila where again that. Okwetamet, langadina. Ninjala pununa kajuge woi pol. Na inagata ndoge kunalo ni shobito genyo. Mask. Nyo, onkonye. Never nagara ikunchonda munokumbu wole. You know, it's very sad. Na inagara jolongana. Two things. Now, and dukinari. What do we get to where? Dori bolonga ni kona mwera na mwene korona na keti. Kemu keti. Ore ndo kiani? Sho molonga ni ngero register kona na longa lo shukura. Iyo vitu mbili tu. Amone abudo jo ito shukura. Ni ya unado nyere to sapo kone. Kiyo niki dola mabadiliko. Can you life ni gwa ni atua? Yes. How you felt? Enito ninga pa eloito endumo na ijina olo shodo kwaya. Nimiti nino seta olomoni laijulo nimiti igraka ndimo how did you feel ka da baito nimo Ankaja paka monitor pero dol yo ashube ya yo ko kina no lo show e wujina ko no rabendo gina to do no long
ashwendo ginato nyungu amga kingirwana diswali na kadudi ingirwana de Kiingereza ajo. How did you feel? Loite ndumo do ya ni mitumo ni me jitangara kenyo emoya ni kumboni ya winkinora no meregi. Ai ingenoro ni ato korio ata korole madodi kayolo ni ato korio kayuna katine yes pairuri masa yuki emata pale oro emata pale nane kia gonga jina hato mpe emata pale nasia yor gelat emata pale nasia yor pori we yore dior mangati ndale kiata imindu kia dol bashiri no ana mangati ndale kireto kinabo emudong nabo na ine tukia pala no ati akolenti mama na ine tukia ati akapapa na ine tukia ati akakuya orma orta sati po ke norma salary kire mudong nabo one thing kalau do igili kwana na dieni kai gore na biene ja nelle ole go bari mu yola je toni to ishoma sa na de ga gwe yes ara maswali ni ara shughuli kikiwa watu wengi kwa mheshimiwa Olekina Ledama Olekina mheshimiwa karibu wale English ni sasa ashole ila ndo moni yobe ni jina au ndo moni ya kama interview ashole no tell go na sababu ngolo show yes wale maswali yenye na normal sasa shinagira ikilikuwa kila saa na ndio majibu yake ilikuwa shule wala na ilikuwa kwa kina na una bo ni langeni kilwan ilikuwa una kwa kina ya watu wenye iko na wale nabo mheshimiwa alishiwa de ndomo na ingwa ba kwa transmara tuanga ngino na watu wana na ibisiet ayo la ngino ba sayen mheshimiwa sayen kuloshido na masage yo sayen kumo kaji milioni na baba na milioni yare na waitobana na tomono lo sayen na shibo le na baba ngino na aranyisho ni ndo mo ajudi yanga wa yungisho karibu tom ajudi shuti kitabu yeta ma yake muone na mwana kumo ba ninge no sanki ya na gara mungi mheshimiwa harakisha hizo mikutano ikuje mbio wale ni gido baiya nilo ingwa kokko transmaradio mheshimiwa indi bampango ontola mupanga mipango ya mipango yetu iko aje ama mipango niang ana ilibaiani amwagera alikulia donjo yo namba ya mheshimiwa tuliki mheshimiwa baada ya mjoro baiani bei bonusu yo ntumo mpango ya ngara ya baiani na bwana mheshimiwa yale mheshimiwa igira yetero kampuni sabu ya kule na tadwa mayo wajigira chela ntomo no ngoro fani karibu ila naja nkajina ntomo no yani factory yo ntomo no kaya kule ejide lelero ninjo benejo yudi mheshimiwa ingiro shaiger barnot kweli dan kolong lo grawo na sishora kangino ninjo biyani nikaja na grajo kampango yata elelero tomba na yata na gisinje kigero resia ya mo ingero njoto kali kote kawre mpango ntomo no na sabo yido sinjelelero mheshimiwa do you have a plan for us yala mpango le yok ne about yangai najo baigili kwa dana tumo na gralo tu mheshimiwa Raila Odinga Kolonge Jumamosi ya Nkare Narok kegera judono wala transmara ngili kwa nanyi mheshimiwa na kama mpango yata mheshimiwa Olekina tenebo na liko ni ODM Raila Odinga yankara kwa watu ngana kile transmara idesho igira bono sinye transmara na igira ga itinda Narok South tenebo na North mheshimiwa what do we expect from you kanyo kigira isilibu mheshimiwa teye now I'm going forward kanyo ishali kisilibu teye mheshimiwa kanya kigira itarajia teye aitersai nero dogoya mayudo na jumi kakati yako hiyo kanajo kala mpango yata mayudo imiswazo na jumi kakati basi ashole ulo bari ore endogine ngilwana ndoge tabako na sede runye isie naipirta almasa ile transmara ajo gishia galona boken ore almasa ile transmara na ontawlaki amo ore isie bo na rasa na mau na dudua results amo ora pa kin rudunga pa olari the transmara kakore pa isie ile mau forest nidi lo yake yashukuni ni agwetu wana mayan sabu kulengina na kwenda ore sia ya transmara nengwa
ne wujina kedim tinikitoni tuwana la kop lo nyoro lo shole nye na kedu mu transmara kenap transmara olo shopo ke lo armasai amo transmara itumien kitangsidai ore sai was walking ala nyingi shuna no na transmara ore transmara ni nyitumia kolle ore transmara ore barnot la transmara ose linken ayuna joki ala weka amiyole na kop amayole na kop haga na ngiti e somma de loloto nganak Amunipa mrembo. ne mere ndoki ne meti na kop Ronga le transmara. ore ronga le transmara mere na nulunga ermasa lo do somate anale Amen. eniare ore ronga le transmara enyorre nkopenye ejika dumunya korpa yenelo ne asisho ore tena ko retire le lor ba yelo tia lungana lo nyorre nkopenye ore lungana le transmara lungana lo ibosi ni tia nkopenye e yoro hirata tenember lala sharala lo serial champa ni nyamurmitani ni nyamurwa sinkishu ore setna gata balona lo itwe nyanga lo champa yi what kepo ine jodi ero tuzie shamba itu kinya ore lo tungana matoliki tungana la tonyora ana ba nyora mansepo ayuna joki ajo ore azimio ene jumamosi ebonu tungana le transmara neto na bakini kidokia baki transmara amuki yo ne agora tungana le transmara o tungana le Narok South le Narok West ashulungana le Narok ne doki ngabo Kasiba. amuki yuna ore barnot le Narok ne amindo yo transmara ore sinje ndo ya transmara okay ne o sinje barnot le transmara ne amindo ya engara na Ngoja ni mheshimiwa msuri. amwenya genare yo kana nyo Kasiba. doni ano lusho lazima niki agondo kinabo ire jodi abala doka yango ngone bangani nyenyo nyenge Yes. ore na ba pukute ne teora kulle na lo transmara na do le boji ne bore kulle manya ya Olekina swali ose yondo mono Yes. kagore kunala na tiene mer masalo inyangu kanga sa shugan na shesa puleng oloba yanile kijan amwada da manin joleng ni bok nyo Ni bogo na lewa na Unale. mpaka Kisumu mwida wa abana hawe to Kisumu mpaka Kisii. nyawo yuna la lo nereti ore ni nyedeta ke to ba yele transmara na ponu na sayo le na jugi mheshimiwa ngora gyogle moko na lo de mpaka na ngora gyobolo le maki nembe diga shoma isho olungwa or munande ngwa na no be shogole ngwane na jo bore ya muki we shiraki edo gilo do ajo giji mheshimiwa njoge mea iwa yelo ngwane amo tinilon ayola ramat ayola ajo kama jana ngobini e bore e shaita anake me ore de na kop ma to liki tinilon na kop na yitu milk cake ana buloshuloji ulobe shilanyo rolenga na lokolo diana cake na kopa kedo motapa pokin Toningo ne aka ka osha na do transfer na jo lazima kene kaja ne lidi ki transfer am kanyor in ko am telling you karu na shinde wonji na washir ajo wing wala de dog Na inyore ole guna to monno kan na ko kayuna karet ke yan niki nyamuna na lepo ken pedum sinja kuna to monno kunyo independence nye pedum sinja woji ne jo wele ikito shota pa Toningo na maro niki nemedi kinyangute shilingi 40 shilingi 30 shilingi 50 ya peke elita nikipoa ate nikipoa na pake ate amuki ndemde yo ara weke mede la semania se CIB to profit tinindelu CI nere de longa na peru mendaki ni gerin garorma sai bas ore nyango longne na keshe pa nyanga ikingamo amweda sisi yenye Mheshimiwa Toningo ndo maende ba mwiki wanagizu maswali mingi nimeulizwa hapa ni hapo kata esia inagira epakake amweda to ndi to bono boke ore dia pa
toolarin lainei ledukuya atang'asa aret inkera kumok oleng intoyie ormaasai nadamu orpayian apa laatoriko naarikoki Transmara naa ore oshi nanu kashukoki oshi nanu Enkai enashe amu aitutumoko iltung'anak kumok oleng etii orpayian ojo Oletasur nikitumo te Nairobi naajoki wou dii maatoriko enkop ang nadumu enteke nikipuo neyau Land Rover naarik elang'ata oosaen naarik Sosion naarik Kilgoris Girls okay naarik Shartuka nalo inewueji nalo asotu inkera ntoyie ormaasai nalo aisho scholarship nalotu sinye enakop enarosura nalo Olokurto tidie nalo Chorro nalotu Narok town tene nalo Narok East nalo Kajiado nalo Sambur enkop pookin ormaasai aret kuna toyie ormaasai kake ore taata tejo ore apa toolarin ledukuya natareto selenken oleng kayieu taata naitoki ashukokino noo mama amu ninche oshi naata olola sapuk oleng amu ore teneeku eshomo entito nelo aimalimal tidie wueji kaji eshukokino enkaji eng'otonye neeta naa ena tasat nyoo eeta enkiteng nabo nalepito kake keya nelep iyiolo ajo miyiolo iyie Transmara ore Transmara tenilo ikijoki entasat tijing'u tooko shai maatoliki naa ilo nitum orthamos lobanji meyieri doi iko tayari ilipikwa neeku ore taata eton eponu intasati oolosinkishu eton eponu intasati ormoitaniki amu kayieu naa karet ninche ore mpango naata tekuna tasati naa kayieu naa ore kuna masaa oshi naarip naa kemir kuna tasati nena masaa etii nkang'itie enye netum iropiyiani tine wueji kiata project naji Narok Bees nikigira aitobir naa kemirieki te mtandao amu ore taata iltung'anak likiata duo customers neme iltung'anak tikitam neme dii lelo oowuapari epuoito duo aabol sukuulini ashu epuoito duo imashoi epuo aitobir enchati mtandao nitum karibu 7 billion customers mekure nanu ayieu nadol intasati ormaasai naapuo eji Kishomi Masai Mara aamiraki aasaki ilashumba peemirr kiyieu neeku ilashumba looponu aing'oru nena tokitin ina siai kigira taata aas neeku kepuo nena tasati aitobir eton aitoki ayaki irkulie neme nena ake kayieu naomon Enkai paisho mali ore ake profit pookin natum ore intomonok pookin enkare Narok karibu akeyie 25 wards natii irmaasai naayiolo ajo keripisho netum sininche nyoo na sisi vijana mheshimiwa ore iltasati niko na mpango yao mzuri sana ore dii iltasati meyioloto aisho mpango ninche likiponu aisho mpango okay neeku ore neeku idipa ena siai oontasati neponu sininche polepole peeponu aitau mpango neponu ninche aajo entaasa iyiok entoki naje etii dii looponu aitanap naajoki enkerai ang kemayian iyie ara dii oltasat lojo ele nanyokie naa elotu enkang ai Jumapili naa kaagira alotu aitanap nalotu ajoki nalotu aisho nkamulak ore dii iltasati meyiolo ajoki iltasati eji mefanya hivi na hivi na hivi ninche likiponu ajoki hii na hii na hii ore toorbarnot amu it is good for us to go there straight ore tena rishata kayieu naa kepuo irbarnot kumok sukuul amu ore kipuo ainyang'u nena ale mee ntasati naaponu aareu ingarrin neme ninche naareu iltukutukuni neme ninche naapuo marketing irbarnot okay neeku ore tena rishata kayieu naa kisoma irbarnot kumok esiai e animal science amu atejo ng'ole lasima nikiponu aibelekeny esiai eramatare oonkishu toormaasai aata nanu ole dukuya lotami oleng tele ameyu aata apa nkishu nainyang'ua toosiria naata nkulie nainyang'ua too
kulola sida kuna siete pokin kayuni endelea sininje gaja aisoma petum na kuna ulisiete nika ponga pokin amu ultimately ayo la jaba genala kwa yo yakule nala kwa niki transmara kiata ai bongara la shumbalo ti which is the Wisconsin nika ndo bera a container, a full container, 20-foot container. What a food 20-foot container? Kayuna kibonganto monok always English. Ne what kuna kara selling ken kuna youth ne akunja managers. Ne aunyo container ne fegegi tini weji. Ne akuna to mono kolenye ne bugogi na do kolenye na do altangi obo. Ne pasteurize ne do bidje nen wore wolor ngana lo jia da school lo utoli ncho weji lo kra nyankule ne akunyanku nale etinyo paketini. It's a small container. Wow. Lekindo abira. Ne a small factory. A small factory. Ole wabari umeshimiwa. Yola joma yugo na manifesto yuko waya. Me manifesto. Wore wolor ai kilikuwa ge na wole za etona hiki na pressure wanaita etona hiki siasa ngeti na jiswali na grani nye mheshimiwa hapa amune nejo irbarnote ke ngoraki wijenye wole irbarno na esajati sabu golle a bigger percentage wole za rate ni je ngoroleng wole lungona ko grai bungeta weighting sapuki na yok tasadi matole mudu mheshimiwa amune jadi kununu kaide kipikitar barno ekijo kidaya kiongozi ya kesho wanu Kenya kaide kipikitar jesia yirikore amo nena de nkeki yawe nkeki yirikore me lazima be kiboy ngora kibiashara na kada itosha kaide Kenya kadu Kenya digi tupulo kulo barno terikore meta eke yaona yindi kijo wore ndai barno eke njona ministry te county wore ndai barno eke ngora gi rejo dawa Olekina ndinde tapar burush wore barno eke njona deputy governor tona nije kiguruno ogologulie ajo sanano pela idiro ne meina ke mheshimiwa nele njo de ligir barno ore za re grana apun eke ngora ke ndayo kutiti weiti ndikitu ke sulu ama people maneno nesho bali mheshimiwa kitchen inagira yiri na lazima ndito ke aliyo kanyuke nyote gra ya kiyo Jumamosi umebonwa ka ajo asimiyo tende te watu njiro tende ko ololonga lazima nende ngitito kinayola ajo ke gra ya kiyo nimendo kidai subiri yo mheshimiwa mwiti jukoni yeni we ne gra ya yanda ndio mtu ndio gra ya konjiro ngomona ikra naye baka mheshimiwa alafu vijana mheshimiwa expectation huyo jana ndio gra si kidogo dozi ndio si ndio wanya kiparie swali na isi ya kaniti ndejo ama mheshimiwa kenyoya kingirwana dogdomo ikasa do maranga sawle kenanda bindo kiya wana discussion yo ama ure amkati watu likene nimitono yipi na mulo olor masa yo tekigwana jere shu ya wala desiai youth na ayuni yoluwa jo wala ngisoma ndege mana kayuna kaumun ulosholor masai bebe gen kusoma doya amore party sai ene wiji indi sinda ene wina na gen kusoma tiniyuna yako ejimwe shima galekenda sendo ne shima legenda sendo mera yara no ne yako ta si yoldo ngani lini mera sakon ke ara der para ko lota biashara ni le lo para go ki unique ne to go school okay tiniyu needed con last tiniyu nigreti last manided con yes ide judi abala doga me danyor ki bojuro ndimo bonyo elashe panyo nai ara kweka be agujo kenyo de joshujo kenyo de kwansenta se ye kon isho mu yesu kul ni agutala na dosie ni awureta la na dosie ni alas man do ajo mere di serikali na igeto ngana poke ore nkwapi kumoko na shomwana no keji service based industries or economies ena na ijo ore sai endogi ni kiyo yo ore na Narok kiata factory sabu goleng orkikwa okay ore na sukari pokin ne memerire ni idwa dollar kijana yo bolor masai lo ingwa transmara na laba yelo tieni weji lo rejo kanyangu na sukari na transmara na mernanteni ndongana lo ingwa nkwapi na la kwa ninjolo oponwendi kasema toningo mana ba yolula lino lazima nena kolula lino toningo na mano liki ora ara olari kolilino na kaota na bwena ore ni are
kata mentoki adola na kiasisho amu ore shida sapuk nikiata na kayudo ni boluda yango nyegi amu kia na gado gadu nyaga ngana lejo oi mere ni das yoga na serikali me di serikali ngi das no tupo kia ni ndog na wana ji white elephant projects na ga bunu serikali de bunu ngana lor da bunu to na ga jabalu ngani kayu na badu ngito ore kampuni sapokino leng na etwe ya kutoki na kampuni na ata private ore dia nani na ji Safaricom sai geji aba telecoms na government na own 100% ore na gara mera bendo ginata ore be bunia bolu ke lungana be awu lungana lo tumia ndamuno renye ne bolu lungana ndamuno kayuna do limbiashara ni ore de gola barnot ibele Kenya na rishata migule na bari shara ni jojo yogal da sarle bugira bogito yine walda saligi wo shuge simu ajo ara kenna ara la yo lai tebeke woji neje apana kedo munye de la yo ne jogini ore ra ye wo yelo la yoge nyam ko le de woji ore kuna factories ne graya ne medi ki bono e shoyo pesha mere ndo ge pesha na ko mimo gwe garo lo ngani ndo ge pesha mo ni moku ne akuno la sinani amuni yago gira itege mele gado ngani okay ne yago le ga muru ishoko be yakutoki to ni ngora mato liki ne yago le twanda munota ini tento ne de marasa senano kai create opportunities kai una kai challenge global not yes ore na no do munya gaji mbongishu na lebi ngishu kaji ngor mwate na ita ina polea kaji ngol chamba lai kai una ine asinsinje nyor barnot amodi ni mini marasa kwa mero lunga ligindi mataretu na ina biki de jo kingi wana swali mwisho na gaji kwa jinga na yazimio amwende na yazimio it's very important amuki yura ni mbelenge nda munoto lunga na kito na di yogo Raila temesa ni Kiimaki atu ama ata kira mase kinyo intasi yoko nejo Raila kenyo dia nani younde anyo di ba yuno ajogi kenyo intasi yoko kenyo dia nani younde yes to ni ngona ni agore na tumoni kiata Jumamosi ki yona ore bayani lo ishori miroro ore bayani lo ishori miroro amor masai ne du munyor ba or bayani lo masai nejo walle kinya malte ne wene inta sa yoga na wena ne megille kai amore shishida ne gada yoga masai kitumo opportunity kaga ne ugilla gena de jola do le kai ningila gwara mate ore na ata ate juduo na ayuneke ore na rishada na kerar masai peke pok ashoke muta ana moda ore na azimi mekura no yoni giti ni nyago migiti serikali mekura yuka mame kayuna ikitir masai to serikali kabisa be agora utana ko lobar no kra maki teneru mesi ile wojinete ne wala lobar no tara na mandala ne boas na siai ne shuku malian ko benye ne bunu nyang ay nyang ko lo champa ya ba lo temara bebe lo menya show maybe the lobar not ashur gule lo na ngara gasina ore na rishata na erishata ni kiaro sina nore dogi na retuyo ini kasha latunga ni likyo lajo elamita yo dana la ko le mora ngando na yo ne andari kule ore na goto no ni andari kule meta ni president ndikitum CEO ke dogi dende yako mheshimiwa itu ngoro lungana ko teko bua imagimbo or masa yata inolonge magini inolonge galone bayani ontomono or barnot nedu munyor barnot nejo enashida ne kiata ki yona ore ne agota president your excellency Raila inda sayo dogi na jewe na ga yune to gujur barnot enjoyment woni de woji enda da bunodo enda jo ki yone kero amore di pocket nganti ni yone akola rikoni kere wuji ni ko lo sholini amu kera na tiaga Raila atiaga wan Raila iye wajo iti iyo partners ayu ni olungan lembungare anyorina ki yo ndo ginaje ki yo ne ribienti bang na buena ki yo wor malian or ma sai pokin ti wujineti ne retir ma sai kimba itiana sinana mikia rankaria mikia rositima amu ke yolo ma sai pokin ora lungan ya kala oshigi simuna jo ngora go sitima amman na office ni boga na ngora go sitima okay mayune akuna lo manna kayuna ke balaga kere map neti
lelo barabara loitai nila lo paka ndabobo olo dakalani kake melako batisho to losho loitai ko jor barabara loya wonyo mangati metumutenti keri bi mali eyolo ni ajo mali or maseguna ni agora no longe jumamosi no longe jumamosi ki bono igwana poke neme no londe ay ke baye ora no long elotura ila ne lo ajo kenda ole lo yo esia ya azimio ni to kujelo manaka ejo ni lo ngana ki ara azimio na onji asa azimio aboina ama anta era masa iti tenebo yo kendi mnigiria mari tenebo mai bongata mara ndogi nabo kasila gajo ke jor masai ki nikingile ne golo nyaja maro liki oraila golo nyaja ara niki po transmara niki toton lungana po kino yulo rika netoni no long ere ndogi na leaders meeting nebo nunaro tene waji neji leaders meeting neji anaki yo wena neni ngoyi amore dia ba kuosh azimio enkare Narok kisha maba kajiado nore kera dwe mudong na bo kapasha you not or masa enkare Narok wala kajiado ne abulla sima ne ngodi sinjar masa enkare Narok neni ninyajo uyege nyode yewu ntai na ina ngole pate jo na kayuna sayir masa poken ajo kir masa poken ara dwari ni ato lunga limuritu ashuti nimi yolo ajoganye wolengania wowina tumo no long ena jumamosi ndergindigira mobo ashuti tigira mari wowina tumo wowningishu amukire jongole migiyu entumo na kweti kiyu entumo na ekitone ni lor masai Masai ta iror masai le transmara niro lo loitai niro barnot niro ndomonok nejo elosina lang ne na kiyo ama yeraila injo yo kana ashumi injo yo toni ngona edua na lo shilo nyo kinyo angiganyo ormeshe kejo ni anara kiyo kakore tuwanena kayune siligermas endogna ayune siligermas endogna wore neni to dua Olekina etotona nejo mai wantene na ndi wujina wa ne ako memanya imeleno adeleno yi ay bari shore ko lorngana poken ata Iboitare sinja ko lorngana poken dua ko lorngana ka tollu ara lorngani supat e yula jo ke Olekina nenya le masai nenyo Olekina ne shore masai ndogiti nenye ki etwa tu mopogen te wujine boniki akondo na boniki nimo nyakwa joga masai adaleno yi kinja be sie mashoma akolche kudini etwa la akolche kud marmali nagaradwa etwa kata ashomo na lai morisho ore doga na dajo idorono ne daga idorono okay da maure dia dajo adalo ngana weja mena na jihudu manamba amena ke kidwa joga masai kewe agu etwa agu okay ewe agu ajo idorono to ngona ajo ke bar masai da dogo ya ajo ye mena na jibibe na ngada nare najo oye ore di baati bunge ne mera ngara nan jangara ngai me yuwena kala imit dama emenya nana to negara ara orara ne la rabal ngola do lo na la kwa kage ke ora la rabal isera la rabal mo kelo na ido billion do gisidai ora be do no kaga imbira na no amo kitia ga tandai ora gere ni mimie ni melor Narok naning na ma kaning issue political parties amendment bill go kwa imi arashua mimi me yeta ndai irara sineta ma bena kitambo maba indeba edora na gete njoto nayo ne meta pi wole do res badankai meta nena de na political parties bill wole de shida ne kiata na rubunke imato ndiki
mikisoma dio shi yok do na yakni orna nempari kumo kabalo gra na bil nemiyola joge nyanya te na bil aswara rankai amma de neji ora na wuno do ndai yara ye kan ni yara ye keji Fort Kenya ni yara ye NC embongata enjol nganyu bo mena nyalo ngulu lori ka kanda boina amma de neji nomination tini yo nomination ora lungana lopo nwaga ai nominate lungani na lungani na ninya life member lena party isujina emigira roshi kingata amma de neji European se European a political party neji ora niyo siye ni dum European amugara de European na dum na party na ngwa serikali ora sinye yeda teta masiye be yako yada nyo yaro bunge yobo ni yaro senator yobo ni yaro governor yobo ashuyara MC yobo kenda boina amale neji tiniyo ne yako nominated lasima siye ne yako yata nyo odunga lide kelwa da party ndo kesujina paka nyo na adu do meeting tono ore ndo na bona ibala na ore ngule ne menyanyu kwatata ora about 2017 yagira abai be kuna political parties bi da ba ne ya bando na ndo na edi abane to ore na rishatan na kaigala na ta kada kai menyanyu mai sheno onongere nunu kabashuli abashanali uriye yato ni ala yankanye tsabu kule yato ne dolo ka kuyere de ne dumunye nengaja nilo ni agendo kinanya ni agendo kumpau yolo mana urkumpau ni yolo mana onka malak amankara ni miro nyega masai kenye yolo la dumagano yolo ringa Magno, kado na yagarai. Onungo, nyakula sima nebu ibelege nyendo kiti. Nyakwa yuna umuna masai ajoki. Malaika ra ita bonguntai. Anyorentai to sargelai. Au mondai poken o tu azimio mai mewe jinebo amuni ene wijinewa. Ejuri diaba da doko ya. Kipori rotitiyo nimyo lankalo ayura ne belege nyajo kipori rotitiyo na dollar ni you understand unasikia tarana already anachana nikiti ne shata na yao nyo eji mikiyune ne abubatisho kigara yake amore ara kuge mando matoliki lo yolo yigito siaren lo grama ni mana donti mi kagwara le doka me yora lo itore yok matoliki na ni me mbonga niki agodo kinabo basi niki agunyo ngero kishi completely ne akuki kenel masa ebonu ne woji ego kamoja mbili tatu ama dia na wasunyiro bogine lo mpaka Masai Mara ngana ida masa lo ona bengi dada ni miningi ngana jogine nda wiyo mai mewo jineje ejina okaningu kutisia sania grama mana ajo eji anya bade bigrajo yo be miguna gelo lugana gajena la utakla kweli ya njoro la brad lokage mi lusia dudia kon ya wijudu ye be to no la brani de sitting pe melo be de ya dudia gara ngani na ama namna ya ile wala leo ore ntuko Jumamosi idero de wasunyiro kigraisile enkigwana or Masai enkigwana na jor Masai kiyuwe lognaje na ina kayu agana kilaitoki kayu noro bajen pokin lo shore mero tudu munyetejo ne milo do arle kadwen ode nero to mheshimiwa ode nero one po mening do daga gwede eme yo de lariko alafu me yo lariko ningo do daga gwede anje dibi gelu yo piki ota ndai na ayira na ligenda ori yana ni kira man na woshuro ay gutuke papa de weji na ngishwiti midie no shi woji no rie ngishu yo di lo di sergali yo glo ngorisho na yo glo yolo na ina wore piki bonwe ni woji ne to ni yo do ndu amu yo glo atanyo
Okay, lomo loya kata. Ama ndio yeye mjue Swahili mgeni kuja mwenyeji hapana. Alafu mheshimiwa haraiwa na isho shoka ikaiwa kana iparisho na bo. Mayo le shwagi ne ese na dasa el governor ni tenali shara boge na dimu ni njiri. Me or governor ni to losho le Kenya to lunga. Eti ndo linasema. Ore Terishata sorry mheshimiwa. Yes. Na damu da mheshimiwa de wale tu ageneja. Ne dio be civil agra arumbi saina wonga utini. Yes. Ama mheshimiwa nije kwanza umefurahia hiyo pesa vile imetumika makaunti. Ayunegelage ajo nji. Ore sia Osenetai. Nora musoma da boke. Ore sia Osenetai. Na beemiru rubiani be wono county. Na buna. Ore sia Osenetai be oversight national revenue shared by county governments. Kenya mal saizu lenge gana yoga ara orgabanani. Amuge jorgabanani miara Osenetai enguloni glodo eguligona jo kaya kona baitu miaro biani na tasodo da Narok. Kulo MCA amunja first point of oversight. Ninja dolo imi. Na wale bado na jo kaya shida na kaya disconnect between kulo MCA when the governor or senate inabai tilwa sheria enana imi ngule bunge ai negero Ledama Olekina na ji county oversight and accountability bill. County oversight and accountability bill. I'm in the middle of download. It nyanga setting mole. Wale na kejo wale ye ara wapari kijana mtol or Dr. Huntington lazima ore graya ta budget niti ne begin da munudi nyi na kaloto Osenetai aloto sinamnu amana alore ni shajo amaja na baja na graya na nyo na buina ore niare kenege ishori anatenda pero betela barbara mirugini ishoro ngana le miyolo kiyuna ke yolo ni la ngana gajo yero era di yanga pa ke nyabe ke jogi kenyo dindi mirini amore nyina kibala yu ne akore nyene national government ketum nyo ketum revenue nye kimbali ni ngilwan ashibagi ne siena na sar government ni pagen ore do na ga shodo percentage out of 100 ka show 42% ainyo amore devolution na larinto mon ana bekera devolution edindo ni kumone igra gaja na to igra gaja ayo njira dia na nasi njira na nasi ayo na jogo ndai era ngo bisimiare na ti Kenya na ga kira ayata gulli governor ni ole ma to diki okay ngo bisiniaja are era na bona geji controller of budget office na ga yuna kening governor ni amore report na gara control of budget itayu kemi get de nyama maisha yao na rubiani otunga na rasini na ga yuna ndika ngana jo etindo kide mawang aya kila mali tabona 47 counties 47 counties okay ne dai auditor general okay wale kono office niari kuna do maro ligi abegi ne men or governor sai Lota de Kenya, the kila county, kake, what a roll I know gonu, it your Murman Gangne, a Kama, Anyama Yabana, what a county, Nina would Nero. It will be us another to do. Amara Renagata, Nanja Duatiaka, the Gavani, at Idori Citizen TV. Atiaka. Enda yolaje ada sheria ada constitution na article 226 subsection 5 na jueji ada limiti olorika ora iti olorika ashumiti olorika nitumia rubiani a public aitaruo na ikisuji mpaka nijibu you are responsible whether in office or not out of office. Okay? What an Narok governor logic kidero. Mayor or Bayan on Yamala Nelo. What about my depoke nice imagine? I show the Liboganada, sir. Egranara, Mero Lobayan. We ain't married and look at the Ronana. Now we are a Maluku model like never. I said, now you said, yeah, my boss. You have a Maisha.
Aji enyo. Iji kwatake oltung'ani aing'oru ropiyiani kwatake ropiyiani. Ijo enoshi kata inoto naduo ropiyiani nebaiki naa ilarin 10 ake eata piipik tenakop. Ore ilarin pookin naa enkwetake itii, enkwetake. Nisotu ropiyiani pookin etiu enaa ijo ore ndio maawa pookin amu kaulu paanya pookin. Ijo enoshi kata itejo basi anotishe taa nibik olari nilo abaiki Enkai. Anaa kilikini minya nkiri, minya fry, minya aitoki. Ashu naa ajoki duo tadekenya ijo metonita duo maisha. Eji ore taa enkiti kerai ikwetita ake. Naa ore nibolu naa nijo kake ore ake neeku itamorua neeku iyieu enapa nitaasa ira enkiti kerai. Iyie lelo dumunye alo toonkejek amu kilep osarge, kilep esukari. Ore teina kayieu naitadamu irmaasai ajo ore ena rishata nikiata Enkai naa idorrop oleng. Maitaasu olosho lang amu kejo dii ninye embuku Enkai neminkilikuan tenakata bishop. Neminkilikuan oshi paasa ajo kaa paasa etii. Kejo doi enikash enkarna sidai alang nyoo dhahabu. Toring'o eji nyoo enaikash enkarna sidai alang enkosholai osabu. Nejo naa irmaasai eji keiput emonko imali boo nitayu nyoo neitau esipata. Toring'o taa Kimaasai taa ina amu melama dii Kimaasai o Biblia. Toring'o taa keyieu ake niyiolou ajo ore ilarin likincho Enkai amu ore dii kulo arin leme linonok my friend lenkai. Intaasu olosho linyi, tipika olosho dukuya naa ina pikitiakita Raila Maigela. Intaasa yiok ena, imbung'a yiok pikiriamari tenebo. Ashe oleng mheshimiwa kijana mtoa swali na bobe ndio kinakaisho olosho lema mkadolo na nijara jishumi ngalisha. Kesipa oleng daktari, ore swali naa ikonja paasha kidogo mheshimiwa, ore oshi toorishat kumok naa kejo irmaasai menyorr iyiok ena party, menyorr iyiok ena kiyieu Kenya empati. Mheshimiwa kidimayu naa peetum irmaasai empati enye? Kidimayu oleng kake ore duo tesipata Enkai mekure ninye eeta ina party faida. Mekure eeta ina faida. Amaa dii irmoruak lemeibung'a naa keworr ake naa kulie moruak epuo aasho. Kitoosha embende. Kenyoo naa eret iyiok? Amaa ena party kenyoo eret intae? Maikilikuan. Nemimbung'a yiok. Eminaa nidol ajo kai dii aidim atulutoi nitabaya olosho lang Canaan. Okay? Naiti the River Jordan. Etii River Jordan ashu nyoo? Ore ninye makauni ake mambai. Ai basi ndio mundu Enkai pikincho engolon nidim Ataare enkare pinkaja. Yeah. Amu to be honest, kayieu ake naigil. Lomaasai kulo. Entoni ndama tolinkantai. Azimio, Raila Amolo Odinga, ilo tasat ake loret iyiok. Amu keisho ninye Raila, keure iltasati oleng. Neanyit irmaasai. Ore ilo inewueji kejo ake irmaasai amekuja nepuku. Enkanyit sapuk isho ntae. Iyamali oltung'ani lojo ina alo anya irmandasini paamitu likae osho lemeeta ewueji naikaja nabaikinore. Kweli iyiok niponu ajo ipuopuo aing'oru likae tung'ani ning'uaa loyieu nenang'itae. Wow. Ashe oleng mheshimiwa kadolo na nijara jishumi ugarishata toshukinaki iyiok esimu eimu nusu napishana uni napishana ong'uan imiet uni are uni nusu yarashua. Nusu napishana are imiet ile are ile nabo imiet. Aya kadolo na kulikilikuyo tineweji ile Sophia Alex ejito heko kwa Senator Ledama Olekina. I love this man. Huwa anatetea Wamasai sana bungeni. He once said the Maasai children are not children of a lesser god. Atumizo naganda yetu bragi ati Boni Forest. Lamu. Boni Forest tuko ndani. Sidai FM. Baada Sidai FM Lamu. Hello. Woi. Oye.
Very good. Ingi laina mea kwa mea. Tanya laina. Aya sasa washoling. Aya kiwiro na kidogo ya ituri kuna kinjara jo lelo na kidogo na konti na ki esibe patuku. Sida FM. Ninyana. Sumoling. Surely. Ashenaling. Yes. Assuredly. Assuredly. Haya, Olekina na hiyo. Ni sawa hiyo ni ya Olekina na Olekina anafurahia. Ya maana sana. Yanasema kadi kiko. Pige pale nasema ora gola ribuno geluni na nkajiji Kenya kira irugule lugana. Ayuna umon na ngoko ke. Pega damu ajo media nkajini niglodo adomu olosholi nyelegedomu. Na kanara kana kimura ajo amajulo pare hele nyajo galo kala dengwende. Mayolo gidala mtola jogen. Idumwa galo ngani nijo kashala ngani isia yamo kiata ngeno. Na inatuya kana mtu atetio. Meshua. Kajadi ndongana saa itegeranya nyukuto na njoge yema ikilikuwa na mweyo na je personal. Kajadi ndongana kiyelingirito. Iye to kampuni no. Toli muda ya tabata na abo ka iyo lajo kwera na pono nikijo lajo mayo oshi na lo tuka aye paka nikijo yara wenyo de aseta da kanga igaye najo igayo na lo shi anani aseta fazita akamwa tukakamua ng'ombe tulikamua pamoja ndio maana kaja doshi ara lona karibu ibnako monda mondle tejo de kala damati tunabo no ara masai no Ene kushimwa kwenye baba bangitinye lumbo ina. Belo ngale mara ara moja lua ara masai ara jaluo ara kokoyo kinyo nyanga nara ara utukana nyanga ore nyanga lore utukana no utukana ni akuyata lotion po kela lotion po masai po ne mayolo nyajo mayolo sina mlajo Aisa majo shera de shiyo dialo show. Mayolo. To be honest with you, I have no idea. I know, I can attest. Yeah. Eti ambaye nanyote niwiji nanyoro lenge rejo engineer Olembo Simon Ejo. My question is, why are you advising us to support Raila? He is in the Masai. Ruto, just a minute. Ruto is in the Masai. More Masai nisi minye Ruto. Let us mind about our county. Hiyo ingine tuachie hasa na serikali kuu. Iragoro lengo. In swali ngolomane na Olempoi ne ntuke manuli
de wele jo anyo de bigira jo kiyo matu sujuraila ne mor masani atia kana jitai na ilwana na jitai swali nabo oya ma de amuyolo ajo kera kote masai dore ko loku leto ngana ashude na ke belenga nyike nya serikali kabisa ni au kiroteti ajo kia por masanda la president shuya gonyo mikia numbers ni kia wekara yo etoki kenyo DP ki yo na ko outside government na egiti ore leba yan no lungan lo shoma jo kapi ko tawla ibada na karage lo sholo masa ama jo lungan lo shoma bi ko tawla nya bata nebe maisha nya bata na karaki tungana le Kenya ilotu aisasanisha ilorungani wale ga rungani lo karage amanane nya leje lugule lungana le Kenya ore le malo jiraila na ini wijeter masa amera ye haje ngobi nyi mera ye haje enkulugoni nyi ore do gina ye nyi haja na pele ber masa amuke yulla jor masa na ngona lo ata ye etipat te dunia na lo abi together ore libe muno kana Kenya ore woji ne bonu na nyo Masai Mara ore ya banka long eti president le Hungary Masai Mara okay ne ango bar Masai na aya wala ne agulo kulo ngana let me tell you kulo kulo ngana agulo ya lorika ijo igi Masai Mara le seri akemu no ijo igi Masai Mara le seri ore ne anya raila lorika kenya ngani nya ai nenda kwa Masai ore kulo kulo gajo ambabanga na ne jadi judo lelo ndo kali odejo ore rangara kina mheshimiwa 2023 niko na ng'ombe yako na kupea bure asante thank you very much elejo niko na ng'ombe rangara kilo aya so akadona na kijana jo ile wakana kwa hiyo mheshimiwa ndio Olekina sida yepe wei poa asho Narok sana Oi. Suba oleng. Okay, kama karibu maswali mbili tu. Meusu kiata. Meusu national team. Kajo dedi. Ni polina kama masurura. Masurura. Darano taina maji Ledama na wakalo shaya natuli. Kinero nara. Yes. Okay, mheshimiwa. Wei. Kana na noki dipena nige arosiri sabu. Na karanya na shada masurura. Ina maji wala masurura. Si radia ni si arosina. Kwanza hiyo na nini ndo kage. Regional kijana uko ore baru na pata mukara na lupale side. Wali kwanza Ledama na kila belo tu masurura aingoro ngurai. Ajo ime majendo ndo ni majendo ndio kwa kijaga na lazima babejo. Sabu ore masurura ni nyama ndio na masurura mkwanza migara sigari ni na masurura senda. Miarata segarinita masurura senda. Security. Migara masigari ni daktari leo ndio. Nyangu miarata security. Migara security pini kidio bolo selo mtenda mata kihaja anatokea nyanza o Omigori. Ashole ngena boina. Aya ore ngai. Olari. Na ndio ore ndo na kone pejensia la dikiwa ina shughuli kama kuuru ajuki. Enyaman masura. Nda shamaru ni mga Terishata. Mwana na kwa na bono kama no kwa kadia. Ndio yote ni aje kuida msali asinge ndo nana ni kama na ndia rafte. Aya, dausiebe ngasa Olekina. Nda shamaru ali. Arejo. Nda shamaru ali amu Ndio kawali geni siye kwanza ina. amu ite idolu ngode ndo naji na yu na ngode amanya kwanza iki jina jinga Ni pole. Pauline. Pauline ngai iki jina ji Pauline ngai Kipusi kenyo nambe ndo nage simu Dao kaisho mheshimiwa namba pemening nage enoshi team torono. ofisi anda okay ma njigi ngo
Pauline. Hiyo show. Erejo? Era Give me the dungo. number. Nena number. Kayo no show Pauline sai. Yes. Ayo to show simu. Sai. Ma Yeah. show jibu Yeah. the radio beni masema. Ya ujuko na pule ni ya sasa wakibiru na kidogo ya kikira jo na kama ngoro poli na mugera na na jaga mbaye na rejo na wa mugera mheshimiwa rara ni weji. Haya amesema lazima hii mambo yesu. Wala na juko yo na gira demo la jira ila. Ya jo na ila mengo binyi neme mara. Ni ya manga ko yo na gira ro. Kado la ja bali ne jo ni. To na gira demo de. Sawa. Sasa kile ngoro na ko Pauline. Allo Pauline. Hello. Tudunge resimu ino. Igranaji mheshimiwa awalike. Pauline. Anono namba eno mege simu. Nanyo ananikilikwana. Na kayu na isho nafasi. Ore age na go kitudunga ana simu. Kairo age na no penye Nissan nabo. Ni dugunto mono masurura Jumamosi. Nilo tunaisha shata be dumonya joki Raila ampola muyunia ku president le Kenya. Kayo ni yolu wajo mere security de masurura nemeta naiki nyamali yo kuloro ngala masurura naiki yoni joyo gina to atini. Dono ngora be tumoki ada bagi elungana kulopo ken ni na tumore siye ni kindimsi atoligo anashida pokin. Na kawo shoge simu ore nyena simu ni do shoge nyeki na nai ne awuse bai namba to chogoki ore Jumamosi do muno rusara baya ni lotu ni ponunu lugana le masuru abi ponunu piye iponunu begi tumuki a to wala na to kiti be sio ni sawa Sawa. Aya Kende ba ne yara namba imeheshimiwa. Huyo hawezi lala leo. Amekuwa tena basi. Ena era jini wala sibara. Ore no kono sena ageti national pia. Yes. Era national etoki Migori. Yes. Na wala tekera shirupodi na agesti bagesta bolo yo mheshimiwa na shiba mu yango mheshimiwa wala na mheshimiwa. Mheshimiwa kaiwa gena sabigia shone takara gena gerishata. Na kaisi ligijara yero kasi sabugule igira gena takara gedu kunage Jumamosi. Na gode sini nyiri yaneja takara giolo shola ma telulunga. Mheshimiwa kindepeta na kadola na gijara jo yewara dagena shaita sai. Emayen Lari kabisa. Ala mukadinga ngari mheshimiwa. Sasa bila gari ya mheshimiwa hakuna Mercedes Benz. Twende keju tolunga na Kenyamal. Ala site yo. Saite sida FM. Mayola joka akakona. Nege rangi ne. Dahodo Mheshimiwa tunataka gari ya kampuni ile nyingine basi kubwa. Si hapa sisi tuko na shida. Mheshimiwa tunataka gari ndogo. Unajua sasa hii tutafikishia director. Director. Tutafikishia director yetu Atutetee. Yeye si wewe unataka yako. Alafu sasa lakini eneo mheshimiwa magisi ya kaina le. Ndio 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 mheshimiwa swali nabo. Mheshimiwa anapenda mambo ya Mungu sana. Sana wala vini ngejo kibiga ngai bugya all show. Na ngoro ndai to sarga life. Mheshimiwa ngalo sikulo shigela labanya na kanisa beke ya mheshimiwa ndo bara yake begi ngoye ni kitu sikulo wala ngwa beke sinema mheshimiwa number 1 hepo kida kajengo zuja sida de dogo ya tinyiga na mea kusaya mea wote ni mea kuti lobo yo mayena rani hepo kida kajengo zuja sida de dogo ya tinyiga na mea kusaya mea wote ni mea kuti lobo yo mayena rani AKA Choir Master, the Senator of Narok County. Wimbo
Kalu tu aplikasi musimuli mheshimiwa kile na genyeleja kila na kaisho Terishata tengara ki oroi no napa tialo anasia Jumamosi azimio la umoja usi tengara kana ke sheta dola na gejara ke sheta wale sini nyangae abubu anjara jo ya to shi olokyo sabu wale tengara gera mata rongishu no yola joka na jindi mati ya kana kala mata na nena na ge enchan ashole ora mwene ro buki bondari kabisa na kushogi ndani na sasa wala kaina dihimara digebe na ganyo masa ayo na joga masa ya ba wala rishada ni digebe ndeke isia yara makaro kisho kweli iside ya lugane ni ara kisho ni au kegi ni au imanyesho ashugi dunia gerashe ajo wo kisho na mimi kage migide na kira ni ndugia mona joka dingolo ngani ni mimi kishuni ni dumuna rubiani nindo ber orti enketi wiji na nyanda ore ko champai bo ngani ke ada muki ada masa champai nyuni kujit me guri dia ada bae rubiani te ashul dia wudu dunu do mera ndo na disenti ndo gina temeta data na inake nasidanu nei podur masa be bulu sinja meguri ding dogia ko no shi na benchmarking abo na la kibo nu ngawule ay ngosho amo kweli era manyana yo kai isho yo osone isho yo soito wala nagata asho na gishore uni asho ne mer na nyende me ko naja anyangu nyampe ko on kujit ni la yoltinga ni ngaja ni wala garala meju ni ale wuji ni sa wina wala lari loyu wala na rada kangai wala na ara ko kina lutu na wulo kina ara nyo bo kishu yes ne woru na duo modi bo ken ne atwa osilanke na wunyetu mia pau ne paiki na wunye yolu ye ara ko ya muye wan kangai or ma se ko lo ton kangai a jore katol la meyu kenyori yake kangai ala no ko wanja sabu na kenyori yake ore ngola lungu ngola kujit na kishwende na kujit na ba yene to kujit ma sa jo eta ba ya sharani ngaja ni ke beleken kuna ese yara mata kishu na kweli neno shibi yake lu yoga na ko bikitem ay ngora amu yoglo edem hasara ora ne awgeta like note nimikipo ay kaja aya ki irmase kumunyo hasara na kuina ore ni are na nyene musho kayu aga na kinna de irmase ayu na to monta kan kanye tabu ipo nunu na tumu ejumo mosi itelo tumo samit na tesokoni ewa sumiro kiboni weji dero ye ola nyitela na modo dinga wala rikoksinji linjilo ogeluno niro yentai kagore weji nigia de yentu musapo na gashugo gerba yelipo ken na masantari lolo longa ashugo gena shesapo kuleng amunjo loito amuyo ni dikyo tafadhali ya udwentumo kayune to mo na masepo ken ajuki wo odwana enatu
wala la di sumulo la di aga ndai ni nyanyor ito ni ngene de jo ite jo e bolli dan kai en ko to ya tinyi ga na me agunyo esunta ya me agolterbe okay lo boyo nyo mayanat ai me wala nata wala lungan le mi yuni le ka jor masani ne le lungan lo ya go mai me wujine bo mare ke lo la ko ni bo kata ni nye kinjenge no poken mera nyala go ga bane ni ke lo kulie bu ke lo armasa ni ke bonga lazima ni ke sima en kopan amor ni mi ke wala en kopan ni ke nyufna kopan basi ne oru ni yo dama ora di shi bangi do leng na da gara gore pokutu na ta na no na armasa la show na won che yu na checking nai no re pokin investment nai ni much na du jutu ko bar ma sa geti mi na udi de wuti ko bar ma sa geti wore ngi da na bonata na ko bar ma sa yeti na ki audi maendeleo ni bigare do lo nda ka wore na maendeleo nyena de lo show pokin ni ki dum mon kara war ma sa ajo asholen side FM kindo amono ayo la jo kwati ayo na mona kai be to bikiyo na you work na ma se ko do lo gra yo en ko side na yana bigi to jaga do ni do ja yo no yo Elisha, you know, Taisere, or good old Nigidu Mona, you lose. Actually, put na ke yene ja la semeje la sera lo mondu ke la da tingitishini. Nanu petro yo bali ke yo rojo lo mone ke yo ngulo show na jana shibana mimi nimependa sauti ya mheshimiwa kama akitoka hivi wekea hiyo wimbo tuimbe tena na kwa ya master tunatoanga collab na yeye sijui alifanya actually was it tenebo tenebo na kijana mtano jili ya Solole Bet na ndio na yeye mheshimiwa ashwele ndio ya jambo noteno ya sema elala ngolo ngolo show chango ngolo ngolo na mwingine Tanzania ai ore aki yene jambo kayuwa ga na omo mheshimiwa peme yabo nange ni mwisho amo kegoro ngole pa ano to kegoro agore to moto mheshimiwa na akajuja ke tabasali mheshimiwa o tabasali kage enjoy yoga kanyit na nito ni mona agir masai amwati kana ngoli njarajo ir masai ayuwa ke neni ngene to ilo pindo nage alu perurie pe to gini nake aiti sebagya jo kanyo dena na jiazimio o sininyana amendment bill the political parties 2021 na jugina ke ashana lente ngaraga ke na Senator Ledama Olekina igrayo iye shaka sida igra na ke alodo ya tesi ino igra ngoro na ke ona babo ken ikore to show le Kenya amwaro wa di dueta right du I county na gira na ke jarajo nkaya ke na ide mata ke ribenda ina ramata dai na jugina ke dai kola iko ko ke na ngoro na ke kura to sodwa no sodwa na igra itu bula kura na ke to la ni ngoni wa shua la ngora ni lango to mito yota na shata kada mona ge njere ko rimba po kena e magagite ni wiki to la ni ngok ne me kita shoto enkite sheni sida FM kake enduata o la ni ngok na jogi na ge achunale nanu na ko lino all the gitari Huntington o le go ye ki jinam zito aka the general ajogi na ge ashenale o mera bana bigi na ga tumo ti ere shata ti ayolo ajogi naishi mheshimiwa karibia kwa bodi Sida ya dogo ya tiniga na me agwasunda ya me agwaltir bene me agwaltir le boyo ma ya na raine e bolire kanye boyo ya sida ya dogo ya tiniga na me agwasunda ya me agwaltir bene me agwaltir
we boy my yanagane. Shoma Musa dogo ya farao. Ejo yorgi dogo balo yo. Amara rabi shaka yakebel. Wow. Mheshimiwa amependa sana. Mheshimiwa amependa sana. Wow. Wow. Ebondile yanga yango hilo yai. Sile dogo ya. Tini kai na mea basuna yai. Mea water bende mea goltim. Boyo maya na gaine. Ebondile yanga yango hilo yai. Sile dogo ya. Tini kai na mea basuna yai. Mea water bende mea goltim. Boyo maya na gaine. Wow. Ayola joke men. Nage sida ya mumerasi yankai. Sadia anasema mheshimiwa ameangukiwa na Roho Mtakatifu. Ataingia Ngarambo ya mayara za kesho. Kwa nani kijana shule ngo mera bana ndio na gatu mutia wala ni kijana age oishi ole. Inanarena ya ya ayanga amo bagana yola mama wido enda ya kai. Ora na yola.